ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо хусусиятҳои шифобахшии анҷир мебошад. То охир моро гӯш кунед, зеро шумо дар бораи анҷир маълумотҳои хеле аҷоиб пайдо мекунед. дарахти анҷир навъҳои бӯстонӣ ва кӯҳӣ дорад. самарааш аз ҷиҳати намуд ду хел аст: зард ва сиёҳ, ки ин ба ҳамаи мову шумо маълум аст. нави сиёҳи онро анҷири шомӣ мегӯянд. агар қаламчаи шохи онро соате дар намакоб тар карда баъд шинонанд, самарааш ширин мегардад. миҷозаш дар дараҷаи якум гарм ва дар дуввум бошад тар ҳаст. хусусиятҳои шифобахшии он: самараи тару тозаашро бихӯранд, дарунро мулоим мегардонад ва рамъҳои дохилӣ ва моддаҳои ғафз гаштаро дар бадан таҳлил медиҳад. меъда ва рӯдаҳоро аз ахлоти бегона пок мекунад. барои иллатҳои сар яъне ки припадка ва фолиҷ яъне шал шудани ними бадан ба дарозӣ фоида дорад. ин ҳамчун ғизо назар ба дигар меваҳо қавитар мебошад, чунки дар таркибаш витамин ва моддаҳои гуногун мавҷуд аст. зудтар аз меъда мефурояд, арақ меоварад, дарунро мулоим мекунад, ҳарорати бадан ва ташнагиро таскин медиҳад, қуввати ғазабнокиро мешиканад, ба дил салқинӣ мебахшад. агар 40 саҳарӣ яъне пагоҳи рӯзӣ дар хӯрдани ин давом диҳанд, баданро фарбеҳ мекунад. барои иллатҳои дилтапак яъне ки дилбозӣ, дамкӯтаҳӣ, сурфа, дарди узвҳои даруни сина ва шуш даво мебахшад. ҷигарро қувват мебахшад. гиреҳ ва варами сипурс, қувваи шаҳвонӣ яъне ки бавосир, лоғарии гурда, душвории шошидан ва чакмезакҳоро шифо мебахшад. варам ва пӯчакҳоро мепазонад. агар анҷирро бо мағзи бодом ва мағзи писта бихӯранд, барои одамони заифбадан мувофиқ аст. ҳоли бадани онҳоро ислоҳ мекунад, ақлро зиёд мегардонад, майнаро пур месозад. ва агар ба мағзи чормағз бихӯранд, аз газидани заҳрҳои қатол амон мемонанд. ҳангоме ки анҷирро ба дили наҳор бихӯранд, роҳҳои ғизоиро кушода мегардонад ва баданро фарбеҳ мекунад. яъне як роҳи пешгирии хароб шудан мебошад ё ки фарбеҳ шудан мебошад. агар анҷирро пеш аз таом бихӯранд, дарунро мулоим менамояд, вале баъд аз хӯрдани анҷир ҳолати ногуворе ҳис кунанд, зуд аз болояш сиканҷабин яъне ки сирку асал бинӯшанд, газандаашро ислоҳ мекунад. анакнун каме маълумот дар бораи анҷири хушк ба самъи шумо мерасонем. мизоҷи анҷири хушк дар дараҷаи дуюм хушк ва гарм аст ва дар дараҷаи якум бошад тар аст, вале ин дар бобати шифобахшӣ заифтар мебошад назар ба тару тозаи он. агар инро бихӯранд, ташнагӣ меоварад, ҳазмаш душвор, аммо дарунро мулоим мегардонад. агар инро бисёр бихӯранд, дар бадан шӯбуш пайдо мекунад. бо вуҷуди ин, барои иллатҳои фолиҷ аз моддаҳои тармиҷоз ба амал омада барои одамони сардмиҷоз, дарди пӯшт, чакмезак фоида дорад. азбаски анҷири хушк гурдаро гарм мегардонад, узви мардонагиро ба ҳаракат меоварад. анҷири тар ва хушкашро бихӯранд ҳам барои сар яъне ки припадка ва қувват бахшидани майна дору мешавад. анҷири хушкро кӯфта бипошанд, реш ва захмҳои сарро хушк намуда сиҳат мебахшад. дар вақти сабз будани баргҳояш шохашро бишкананд ва ё баргашро бикананд, шир аз он ҷо бармеояд. ҳамин ширро бо асал дар омехта хоҳ бо чашм бимоланд ва хоҳ дар чашм чаконанд, пардаи дар он афтодаро ки чашмро торик мекунад фоида дорад. инчунин ба сурохӣ гавҳараки чашм зардо фуромада бошад ва дар ҳолати ибтидо бошад, онро ҳам фоида мебахшад. агар табақаҳои чашм ғализ яъне дағал шуда бошад, ба ҳолати аслиашон меоварад. оби баргашро ба чашм бичаконанд, ҷӯшишҳои хоришовари пилкҳоро сиҳат мебахшад. анҷирро дар об ҷӯшонида ба он об ғарғара кунанд, варами мушакҳои забон ва қисми шушро таҳлил медиҳад. анҷирро бо ҳулба ва асал биҷӯшонанд ба дараҷае ки
قوامش لسیدنباب گردد بعد آن را لسیده بخورند. برای پاک کردن عضوهای درونی سینه و شش فایده دارد. انجیر را با مغز چهارمغز بخورند. قولنج را که درد و ورم روده قفص است تحلیل می دهد و کسانی را که درونشان خشک آید درون آنها را ملایم می گرداند. انجیر را در آب جوشانیده با آن آب که شیرگرم باشد حقنه یعنی که کلیز نکنند درد روده ها را دفع می کند. انجیر را در سرکه تند انگور 9 روز تر کرده بعد هر روز 5 عددی آن را با کمتری آن سرکه بیاشامند. ورم سیپرز را تحلیل می دهد. انجیر خام را در سرکه پروریده یعنی یک شبانه روز در آن تر کرده بخورند. انا همین فایده را دارد. انجیر و مغز چهارمغز از هر دو برابر مقدار گرفته هر دویشان را کوفته هر روز از این 90 گرم بخورند. قوه شهوانی و آلت مردی را به حرکت می آورد. انجیر کوهی در همه بابت از انجیر باغی قوی تر می باشد. ثمره این را پخته به تنهایی کوفته یا با ارد گندم یا با ارد جو یا با ریشه سوسن کوهی خمیر کرده گذاشته بندند. ورم‌های بناگوش و دیگر ورم‌های سخت را و اینچنین خنازیر را تحلیل می دهد. عضوها را خشک کرده می ریزاند. عصب شخ شده را ملایم می کند. حال و داغ‌های سیاه پوست اینچنین داغ سفید پوست را دفع می سازد. درد بوغم‌ها پداگره یعنی که نیقروس را به ایبرا یعنی که تحلیل می دهد. اگر این را با خمیری رسیده یا با خمیر ترش آمیخته گذاشته بندند پوچک‌ها را می پزاند. اگر بازوکی کوفتگی سرشته گذاشته بندند زخم‌های ساق پا را که زرداب از آنها روان باشد شفا می بخشد. با کوفته پوستی انار سرشته گذاشته بندند برای پلک ناخن دارو می شود. این بود کمی معلومات درباره خاصیت‌های شفابخشی انجیر. ویدیوهای دیگری ما را انتظار باشد. خاصیت‌های دیگری انجیر را ما در ویدیوهای آینده خدا خواهد به سمع شما میرسانیم. به کانال ابونه شوید، به ویدیو لایک مانید، دوستان خود را به این کانال دعوت نمایید. همیشه سلامت و سالم عقل و سالم فکر باشید.